Wangele. Ayo malah ngopo selak telat kae wis komat. Sik iki lho, nganggo sarung ra iso lho, ora rapi iki. Oh, alah reso rapi, makane nganggo sarung kaya nggon aku ngene iki. Padha to modele, tapi nganggone tinggal gini. Nah, dipakai gini, masukkan kaki kiri kanan. Nih. Wis rapi, selesai. Nggak usah gulung-gulung kaya ngene. Terus kalau kurang kenceng sudah ada talinya, tinggal ditali seperti ini. Jadi kenceng, anti melorot, nggak bakalan melorot. Enak toh? Tuh. Rapi langsung dadi cepet nggak sampai 5 menit. Terus bagian depan wis eneng lipatannya juga iki. Loh. Padha toh? Ya. Terus ada sakunya juga. Weh. Eneng sakune iso ngantongi dompet, kunci, duit dan lain-lain. Mesti ragane larang. Ora larang, 100 ribuan dapat 3. Wih, Modal 100 ribuan dapat 3. Sarung portable, simple pakainya, warnanya ada macem-macem. Nggih. Eneng warna biru, eneng warna krem, warna hitam, hijau dan lain-lain ada, silakan kalian pilih sendiri di keranjang kuning di bawah. Jadi buat kalian yang butuh sarung portable instan, ada sakunya, pakainya cepet, langsung saja dicek out di keranjang kuning di bawah. Motifnya banyak, warnanya macam-macam. ya sakno njaluk Jaluk. daripada suwe. Ayo wis lak telat ya. Sing biru wae. Sing ireng ya. Apik iki sing ireng lho. Oke. Weh. Oke, jangan lupa cek outnya di mana? Di keranjang kuning di bawah. Melu.